Buchopho balapha enkundleni yaseluthe emphakathini wakaZombothe, umnumzane Sikhumbuzo Mlipha sewuxwayise isive sasembikwakhe kanye nesaseluthe naso sonke nje sive lesisebenzisa umgwaqo waseluthe kanye naloyo loqhamuka embikwakhe kuthi sishayile ngelitubane siphinze sicaphele njengoba sekwanze ingoti kule wamgwaqo. Ingoti letenyukile kunamgwaqo labathi sesibayeni la kuhlangana khona umgwaqo waseluthe nasembikwakhe. Kuthanza kwakhiwa i-prop base manje labantu abachamuka le embikwakhe nabefika la kule junction bafike bangemi kanti lethi moto lechamuka le tulelitseluthe liyagijima nalo bese kwenteka kathi ingoti setiyashayisana lamalanga lendlela sesibene ingoti letiningi babe bashayisa nelipoli lapha la i-EC balibuyisela baphinze balishayisa baphinze balibuyisela baphinze balishayisa bagcina i-EC angasalibuyiseli. Siyacela nje kulabantu ukuthi bashayele ngokucophelela bagaze kuhlangana imigwaqo lafuna bashayele ngokucophelela. Make Dlamini lo maketha eceleni kwalomgwaqo naye ufakazile ngetingoti lesetichelile kulomgwaqo. Dolo la ubona khona kuthele umhlabathi la mina nje nami nje kusengoti nje la khethi khona nje la kule yami market ngoba futhi kude lena bokungenteki ivele sicabane kumba la bayarivesa abashona le kani yachamba le moto yagijima masakhwesha utakhweshela ngalanga kimi angithi sisi makakhweshela ngalanga kimi uyongishayisa mina ngiyafa le khumbi yaphila ngoba ilanza umuntu lo le ngoba ifuna lo 10 rand. Etindzabeni te channel yemaswati nginginondobeko Thabetse ngina enodladla thwala eluthe.